Frank je rođena 12. juna 1929. godine. Ana Frank je druga kći Otoa Franka i Edith Frank Hollander. Te dve porodice su živjele generacijama u Nemačkoj. Frankovi su bili liberalni Jevreji i oni su se osjećali povezano sa jevrejskom religijom, ali nisu bili strogi vernici. Anin otac i stric Robert su se borili za vreme Prvog svjetskog rata, dok je Anina baka radila u vojnoj bolnici. Prvi svjetski rat završava se 1918. godine porazom Nemačke. Nemačkoj je Versajskim sporazumom nametnuto plaćanje ogromne ratne odštete. Milioni ljudi ostaju bez posla i zapadaju u teško siromaštvo. Inflacija je van kontrole i kraj 1923. godine novac je potpuno bezvredan i većina Nemaca je ogorčena. Otto i Edith Frank bili su duboko zabrinuti za budućnost. Njihova banka takođe trpi nezapamćene gubitke, ali su živjeli mnogo bolje za razliku od drugih. Krajem 1932. godine gotovo 6 miliona Nemaca je nezaposleno. Nacionalna socijalistička Nemačka radnička partija je pobedila na izborima u novembru 1932. godine i postaje najveća stranka u parlamentu. 30. januara 1933. godine Hitler postaje nemački kancelar. No, vlast ubrzo pokazuje svoje stvarne namere i uvedeni su prvi antijevrijski zakoni i progon Jevreja u Nemačkoj stvarno započinje. Otto Frank je shvatio da Nemačka više ne može da predstavlja bezbedno mesto za njega i njegovu porodicu i zahvaljujući poslovnim partnerima koji ima u Holandiji, zajedno sa porodicom emigrira u Amsterdam. 1. aprila 1933. godine počeo je bojkot Jevreja. Bojkotovali su jevrejske advokate, lekare i zabranjen je pristup svim jevrejskim prodavnicama. Hitlerova partija nije terorisala samo Jevreje, već i sve svoje političke protivnike, među kojima su bili komunisti i socijaldemokrate. Njih su zatvarali u posebne koncentracione logore i određeni vidovi umetnosti kao što su književnost i muzika su bili zabranjeni, a knjige su se spaljivale na ulicama. Na trećoj fotografiji prikazano je javno spaljivanje knjiga u maju 1933. godine, kada su spaljene sve knjige koje su smatrane nenemačkim, to jest nisu se poklapale sa interesima Hitlera i njegove partije. Otto Frank širi svoj posao prodajući u Pektu dodatak koji se koristi za zgušnjivanje džema. Porodica Frank nastavlja svoj život u Amsterdamu. Ana i njena sestra Margo upisuju se u novu školu, brzo uče holandski jezik. Na prvoj fotografiji vidimo Anu u svom novom odeljenju, a na drugoj fotografiji je Otto Frank sa svojom novom sekretaricom Mip Gis, koja će biti od velike pomoći kasnije njemu i njegovoj porodici. Red i zakon se vraćaju u Nemačku i privreda je u usponu. Nezaposlenost naglo opada i nezaposleni se šalju za izradu autoputeva, vladinih zgrada i javnih projekata. Oduševljenje Hitlerom i njegovom strankom je ogromno, kao kod starijih, tako i kod mladih, a mediji samo odražavaju nacističku ideologiju. Na četvrtoj fotografiji prikazana je Hitlerova omladina, to je organizacija koja je dobila na važnosti od 1935. godine i svi mladi od 10 do 18 godina morali su da učestvuju. Mladići su bili učeni da budu vojnici, a devojke majke. Sledeći panel predstavlja Anine dve najbolje prijateljice, to su Hana i Sana. One su takođe bile izbeglice, ali iz Berlina. Reka izbeglica je nastavila da raste i sve više ljudi bilo koji su napustili Nemačku i naselili se u Aninom komšiluku. Gotova polovina dece u Aninom razredu činili su Jevreji. Godine 1935. Hitler uvodi rasne zakone, tako da bi samo pravi Nemci imali punopravna prava građana. Svi ostali smatrani su nižom rasom, a Jevreji su bili inferiorna rasa. Na ovoj slici možemo vidjeti kako uče decu kako treba pravi Arijevci da izgledaju. Preko 80.000 nemoćnih je poslato u logore smrti i ubijano gasom. 385 crnaca je kastrirano, evo ovdje vidimo te crnice, a preko 39 romske dece je ubijeno u crkvi St. Joseph. Evo
Evo, ovdje možemo vidjeti kako Ana Frank priča, kako su njihovi životi bili u zemlji i strahu, kako su njena dva strica otišla u Ameriku da rade, a njena baba je došla s njima u Amsterdam kasnije kad su prebjegli. Sa porodicom Frank bili su između ostalih i porodica Van Pels, ovo je njihov sin u sredini, i Franz Pfeffer sa svojom verenicom, ali ta verenica tad nije bio s njim. Na ovom gore slici možemo vidjeti Anu sa dve jevrejske drugarice kako se igra u snegu. Na sljedećem panovu počinje progon Jevreja. U noći između 9. i 10. novembra 1938. događa se takozvana kristalna noć. Nacisti su organizovali napad na Jevreje gdje je ubijeno preko 236 Jevreja, spaljeno 177 sinagoga, a preko 30.000 Jevreja je odvedeno u roblje. Evo vidimo kako zarobljeni Jevreji idu, a kristalna noć je nazvana po tome zbog stakala iz tih prodavnica, preko 7.500 prodavnica je razvijeno. I na ovoj slici možemo vidjeti kako Jevreji čiste te prodavnice. Mnoge zemlje nisu htjeli da primaju izbjeglice, pa je tako u Velikoj Britaniji moglo da uđe svako 5. jevrejsko dijete. Evo možemo vidjeti kako čeka na Antverpenskoj ulici, a na slici dole možemo vidjeti u toku kristalne noći sinagogu u Plomenu u Frankfurtu. Na sljedećem panovu počinje rat 1. septembra. Nemačka vojska izvršila invaziju na Poljsku. Vojska je očistila Poljsku za nekoliko nedelja. Oni su smatrali Poljake isto tako kao Jevreje. Ali 1940. godine Nemačka osvaja Francusku i Holandiju, a prema njima se odnose malo bolje nego Poljacima. Evo možemo vidjeti kako na ulicama Varšave šišaju, briju i pljuju Jevreje. Javno ih osramaćuju. Ovdje vidimo kolonu pobedonosno kako prolazi kroz ulice Amsterdama, a ovo je zgrada od Ota Franka. Na ovoj slici možemo vidjeti kako Nemci pokušavaju da pridobiju Holanđane da kolaboriraju za njih. A na ovoj slici vidimo nesrećnu decu 14. septembra 1939 kako gledaju Varšavu kako gledaju. Pa, Drugi svjetski rat je izbio nekoliko mjeseci posle Aninog 10. rođendana. Otto i Edith Frank se nadaju da će Holandija ostati izostavljena u ratu, ali 1940. godine nemačka vojska ulazi u Holandiju i tada počinje da vrši popis imena i adresa svih Jevreja u Holandiji. I tada, posle tog popisa, izolacija može da počne. Jednom, kada su imena i adrese svih Jevreja poznate, izolacija može početi i nacisti ubrzo uvode čitav niz antijevrejskih mera koje za cilj imaju da se mnogi nejevreji više nikad ne usude da se druže sa Jevrejima. Jevreji su morali biti obeleženi žutom Davidovom zvezdom, deca od svoje 6. godine su morala biti obeležavana i prvi otvoren sukob, na prvoj slici se vidi, prvi otvoren sukob između okupacionih snaga i holandskog stanovništva dogodio se u februaru 1941. Nakon što je 427 muškaraca Jevreja pokupljeno i deportovano u logore, ali taj protest je bio ugušen nakon 2 dana. Na ulicama Holandije i Amsterdama su se pojavljivali znaci gdje je pisalo da Jevreji nisu dobrodošli i da Jevrejima nije dozvoljeno, a ova dole slika je slika te male dece koji su već u svom mladom dobu bili obeležavani. Pa antijevrejski zakoni su se nizali i Jevreji, prvi zakon je bio da moraju biti obeležavani žutom Davidovom zvezdom. Oni moraju da predaju svoje bicikle i nisu smeli da se voze tramvajem niti svojim kolima. I Jevrejima nije dozvoljen odlazak do radnje, odlazak do frizera ili do berbernice i njima je bilo zabranjeno da budu na ulici u periodu od 8 do 6 časova. Pošto jevrejska deca nisu smela da se školuju u školama kao i obična nejevrejska deca, za jevrejsku decu su napravljene posebne i odvojene škole, to je gimnazije, gdje su se školovale Ana i Margo i budući da Jevrejima nije dozvoljeno da drže svoje firme, Otto Frank je svoju firmu predao svom pouzdanom saradniku Johannesu Kleinmanu i imenovao ga za direktora fabrike, a Otto je ostao aktivan i dalje u pozadini. I ovo je spisak 11 miliona Jevreja iz
cele Evrope i čitav niz ovih antijevrejskih mera i zakona. Iza svega toga je stajao tajni plan Hitlera, jer on je hteo da ubije svih 11 miliona evropskih Jevreja i tu odluku su detaljno razradili i odluka je doneta 1942. To jest na Vanzejskoj konferenciji i Jevreji u to ne smiju da posumnjaju i rečeno im je da će biti odvedeni u radne logore i oni su stvarno deportovani tamo i neki su pri samom dolasku tamo već bili ubijeni. Ali pošto je video Hitler da to ne može da ide baš tako, on ih je stvarno slao u radne logore i tamo su radili kao robovi do svoje smrti od iscrpljenosti. Ana Frank je svoj dnevnik dobila za svoj 13. rođendan i vodila ga je u vidu pismo svoje imaginarnoj drugarici Kitty. U njemu je pisala kako se osjećala, šta je se dešavalo tokom dana i neke svoje uobičajene misli. Prva slika pokazuje Anu Frank u periodu od 1935. godine do 1942. Na drugoj slici se može vidjeti stranica dnevnika Ane Frank, gdje ona volila da lepi svoje slike uz koje je davala detaljne opise, jer se naravno kroz vreme menjala. I treća slika pokazuje dve vrste rukopisa koje je Ana pisala u svom dnevniku. Prva vrsta rukopisa bila je pisanim nakošenim spojenim slovima, a druga je bila čitka i pisala štampanim slovima. 3 nedelje nakon Aninog rođendana, 5. jula 1942. godine, njena sestra Margo je dobila poziv da se javi za rad u radnom logoru. Ovdje možete vidjeti sliku poziva na kojem se nalazi spisak stvari koje ne treba ponese. Njeni roditelji su bili spremni i znali su da će ona jednom dobiti to pismo i od početka 1942. godine oni su pripremili to tajno skrovište gdje će se oni skrivati. Oni su sutradan, 6. jula 1942. godine, sa njihovom pomoćnicom Mip Gis otišli i uzeli su najbitnije stvari koje su mogli da ponesu i preselili su to tajno skrovište. To tajno skrovište je bila fabrika njenog oca Otto Franka, Opekta, i ovaj prednji deo ovde koji gleda na ulicu, to su bili kancelarije i skladišta, a u ovom delu iza je bio taj tajni aneks gde su oni skrivali. Prvo su se tu skrivali samo porodica Frank, nakon nedelju dana doselila se i porodica Van Pels, a kasnije se doselio i Fritz Pfeffer. Naravno, njihovo skrivanje ne bi bilo moguće da nisu imali pomagače koji su im pomagali. To su bili Mip Gis, Viktor Kugler, Johannes Kleiman i Beppe Voskuil. Ovdje možete vidjeti sliku tog tajnog dela gdje su oni skrivali, u stvari cijele zgrade, i u taj tajni aneks se ulazilo kroz tajna vrata, koja su bile specijalno napravljena polica za knjige, koja je iza imala šake i mogla se pomerati, ali to je sa druge strane bilo neprimetno. Dok su boravili ovde, u ovom skrovištu, niko nije smeo da zna da su oni tu i nisu smeli da se odaju, tako da je morala biti potpuna tišina jer su radnici non stop bili tu. Pod je jako škripao, nisu smeli ni da se mnogo pomeraju, a i cevi su bile povezane kroz celu zgradu, tako da nisu smeli ni vodu da puštaju, da se ne bi odali. I ovo je maketa tog tajnog dela gdje su oni skrivali. Vesti o progonu Jevreja sve više su se širile, stizale su i do skrovišta, stanari su sve više osjećali nemir i nemoć, uticalo je to pogotovo i na Anu Frank. Ona se sve više zatvarala u sebe, razmišljala o svojoj budućnosti, postala je neposlušna i gruba, sve više njen dnevnik je postao najbolji prijatelj i najviše je počela da čita časopis koji se zvao Pozorište i bioskop. Ana je bila zaljubljena u Petera Van Pelsa. To je bio dečko koji je sa njom boravio u skrovištu. Jedna od njenih najvećih želja bila je da postane novinarka. Kada je čula vest na Radio Londonu 28. marta 1944. godine da će se kupiti dnevnici, ponadala se da će neko uzeti njen dnevnik i da će taj dnevnik biti objavljen pod imenom kojem mu ona već dala, to je bilo Tajno skrovište.
Ana Frank najviše svog vremena provodila je na tavanu sama, razmišljajući o svojoj budućnosti, ali nije ni slutila da će 1. avgusta 1944. posljednji put pisati u svom dnevniku. I samo nakon 3 dana došlo je do trenutka koga su se svi plašili, došlo je do izdaje. Neko je anonimno dojavio gde se kriju Jevreji. Izdaju su predvodila je holandska policija na čelu sa austrijskim nacistom Karl Josef Silberbauerom. Oni su upali u skrovište, zarobili su i poslali u zatvor sve koji su bili u skrovištu i uzeli su samo ono što su smatrali vrednom, to su bili novac i nakit. Anin dnevnik je ostao bačen na podu. Dnevnik Ane Frank je nađen nekoliko sati posle toga kada je Mi Gis, pomoćnica, našla dnevnik, uzela ga i odnela ga u svoju fiolu. Da, iz Amsterdama oni bivaju deportovani u Westerbork, koji je izgledao kao neko naselje. Ovdje možete vidjeti to na prvoj slici. Skoro svi Jevreji, njih 107.000 iz Holandije, bili su deportovani prvo u Westerbork, a kasnije u neke druge logore. Ovo su lični dokumenti prvo Ane, a na ovom spisku je porodica Frank, da su oni bili u Westerborku, da su deportovani 1944. godine nakon izdaje i, kao što sam rekao, iz Westerborka oni dalje idu u Auschwitz u ovakvim vozovima koji su obavijeni bodikavom žicom. Oni su bili zgusnuti u tom vozu, te su mnogi se isekli na tu istu žicu i iskrvarili do smrti. Automatski po dolasku u Auschwitz razdvajaju se na dve grupe, osobe ženskog pola i osobe muškog pola. Tad se poslednji put Otto Frank je video svoju porodicu, dve ćerke i njegovu ženu Edith. U noći 6. septembra voz je stigao u Auschwitz i tad su oni razdvojeni. Nakon toga oni se svi šišaju na ćelavo i tetoviraju im se brojevi da bi se tačno znalo ko je na redu za odstrel, a kao što su malo pre pomenuli, ubijeni su i gasom. Ovo su bure koje su ispunjene tim gasom. Iz Auschwitza Margo i Ana odlaze u Bergen-Belsen. Ovo je slika iz logora. Vidite na drugoj slici putanju koju su prešli Ana i Margo od Amsterdama, Westerborka, kasnije Auschwitz i Bergen-Belsen. U Bergen-Belsenu će se ispostaviti da će ona i njena sestra umreti u proleće, u martu 1945, iako je samo mesec dana posle Bergen-Belsen oslobođen 15. aprila od strane Engleza. Ana i Margo su umrle od tifusa. 27. januara 1945. godine ruska armija ulazi u Auschwitz i oslobađa ga. Otto Frank, otac Ane Frank, je bio jedan od retkih ljudi koji je uspeo da preživi logor u Auschwitzu i on je nakon nekog vremena, nakon što se oporavio, krenuo polako za Amsterdam, gde je boravila bila, gde se sakrivala porodica. On je u putu saznao njegova žena Edith mrtva, a taj put je trajao 2 meseca, zato što još uvek su na tim prostorima trajale bitke, borbe i ratovi. Međutim, kad je stigao u Amsterdam, nije nikoga zatekao i on je posle nekog vremena odlučio da počne potragu za svojim kćerima i ostalim članovima porodice. Ana i Margo su boravile u Bergen-Belsenu, gdje se nalazi, a u toj potrazi sreo je dve sestre bliznakinje koje su mu ispričale sudbinu njegovih kćeri i on je od tog trenutka postao sloven i jako depresivan. Pređemo na sledeći. Ovo je slika Ottoa koji pokazuje na svojoj ruci to obeležje koje je imao u Auschwitzu.
posle nekog vremena Mip Gibbs je pronašla tajni dnevnik i taj dnevnik je bukvalno bio, ona je pronašla tajni dnevnik koji je bukvalno bilo sve kao kad bi ja uzeo svesku, pokidao sve listove i bacio tako dole na pod i ona je to sve samo sakupila, stavila u korice i tako predala oto uz reči ovo je za ostavština tvoje kćeri. On u početku nije znao, nije hteo da uopšte čita taj dnevnik, pošto je bio jako oštećen u glavi i nije mogao to psihički da podnese. Međutim, posle nekog vremena, nakon što se oporavio, on je odlučio da ipak počne da čita taj dnevnik. Kako je krenuo da čitao, njega to sve više interesovalo i sve više čitao, ga nije na kraju pročitao. I on je na kraju shvatio u stvari koliko on svoju kćerku nije poznavao i koliko je ta Ana koja je bila u dnevniku drugačija od Ane koju on svaki dan gledao bio ispred sebe. I koliko je u stvari njegova kćerka imala potencijala i talent. Da. Na ovoj slici tu je dnevnik, dve godine posle rata, 1947. godine, Anin dnevnik je objavljen pod nazivom Tajno skrovište. Dnevnik se bukvalno prodao u trenutku i svi su ga čitali. Vremenom su i ostale države tražile prevode i i drugi ljudi su tražili da čitaju. I taj dnevnik ne predstavlja samo, taj dnevnik nije samo jedan običan život jedne devojke, taj dnevnik predstavlja sve te ljude i sve te žrtve i svu decu, da li jevrejsku, da li poljsku, da li sa naših prostora. On predstavlja sve njih zajedno i on nas u stvari podsjeća da ovako neku sramotu i ovakvu sramotu više ne sme nikad više se ponoviti.